अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अमलि अन्निय्यतु स्सादिक़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ना इखोइना कोइबु पुंसी असांग थंबीदुना महाकी अमल सिंह मपुंग फाना पंगथोक पंगंबगी पंगल पिनबिरी लोइना लोइना थाबुम कयादगी मतिक मगुल लेरबा था जिलहिज्जा हारिबा था सी कोइना कोइदा फंगहनबिरे लोइना लोइना हारिबा जिलहिज्जा सिगी मनुंदा अल्लाह तबारक व तआला ना अदुगुम लबा नुमित अककनबा नुमित फुमदुना थम्मी हारिबा नुमित सिंग असिदा कोइना करी तौगनी अमदी करम्बा कोइना तौबा वाजिब नो कोइ थक्ता मसी कोइ पुन्ना खंगमिनसी कोइगी वखंद ज्ञान तादबा पुन्ना ज्ञान तमिनसी अखोइना बयान ताब मतमदा अमदी हाइरेइबा वफम कनागुम्बा वफम हाइरेए हाइरिबा वफम मसी कोइना ताब मतमदा मुन्ना इखोइना मरुदा अमल तौगे हाइबगी वखंदा नियत ताबसी मसी कोइ तंगाय फदे मरमदी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइबिरमी अफजलुल अमल अदुगुम लबा ख्वाइदगी हेना फबा थबक असे अफजलुल अमल इसमें तफजील दी सगानी अफजलुल अमली ख्वाइदगी फबा थबक असी अन्नियतु सादिका असेंग थमोय आइबदी असेंग बो थमोयगी वखलना अखोइना अमल तौगे हाइना ताबसी सी तंगाय फदे मरम दे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइरनलिबा थबुक अदुगी मनुंग चन्नगाय की दमकता असेंग थबुक असेंग नियत अदुगी मनुंग चन्नगाय की दमकता इखोइ पुन्ना नियत तमिनसी हाइरिलिबा खुदिमक अमल तौगे हाइबी वखंदा मोंग असिगुमना अल्लाह तबारक व तआला ना नुमित खरा अय्यामे मादुदात कुरान द निंगसिंग बिरी वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात ना कोई अल्लाह की जिक्र तो अकक नब नुमित सिंह अय्यामे मादूदात अकक नब नुमित सिंह अदुदा करम मरम असिदा अकक नब नुमित सिंह हारिसी अतोप मतम खुदिमकता अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र तो मतमदा तपना तौबना मुस्तहबनी ख्वाइदगी हेना फै अदुबु अल्लाह तबारक व तआला ना अदुगुम लबा नुमित खरा अय्यामे मादुदात कुरान दा कक नबोइना मत नुमित खरा हाइरिबा नुमित सिंगसे मसिदा नखोय अल्लाह की जिक्र तौ करम मोंग दे जिक्र तौ करम बन नुमित सिंग दे जिक्र तौ मसी की तसरी मसी की संदोपा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हदीस पाक ता अमदी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेलदगी साबित होय हाइबदी थबक थौरम सिंगदगी फंगी करम नुमितगी हाइगदबनो हाइबसे वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात नखोय अल्लाह की जिक्र तो अककनबा मतम सिंग अदुदा अककनबा नुमित सिंग अदुदा मसीगी तफसीर दा तफसीरे सिरातुल जिनान हारिबा लरिक अदुदा मसिदा मुराद असे अय्यामे तशरीक निहायना हाइबिरी हाइरिबा अय्यामे तशरीक हाइबसी करिनो अय्याम हाइबदी यौम की जमानी यौम हाइबदी नुमित हाइबनी यौमुन नुमित हाइबनी अय्याम यौमुन की जमानी नुमित सिंह हाइब तशरीक हाइबसिना अदुगुम लबा वहाई सिंह अदुगु तशरीक हाइना खंगने हाइबदी तशरीक असी शरीकल मकान शरकन शरीक शम्सु शरकन मसिदगी लाग शरीक शम्सु शरकन हाइबदी नुमित थोपा हाइबने
masiga artha shariqa shamsu sarakan numit thokpa shariqal makanu sharakan numit thokpham haibadi numit thoklakpa sibu sharika haina khangnei aduga sharika shamsu sharakan hargana adugum laban numit kanghan bapot asibu sharika haina khangnei ayyame tashrik haibasi asibu ayyame tashrik haina maming thongibai maramsi ikoina bakraid ki sa si lelawa matungda masigi sa si kanghanba se asibu ikoina asidagi maming thola akang basbot asibu tashrik haina khangnei yawmun haibadi numit haibani ayyame tashrik haibadi yawm di jamani ayyam harisina tashrik harisina bu akang bapot haibani sa kanghanba numit sing haibne ayyame tashrik haibi artha aduga ulama kharana ibiri ayyame tashrik haibasi gi arthasi numit thoklakpa ngaiba numit thoklakpa ngaira matungda ikoina qurbani jiba tawi qurbani tawbasi numit idki ayuki numit thoklakla matunga neba miyo da wajib oris numit thoktinga da nate maramasine idki numit thoklakpa ngaiba masibu ayyame tashrik singaina khanne numit humni qurbani tawbi ai tarani drama thoini taragani thoini hariba ayyam numit humni ase asal aseng ba ayyame tashrik haina khangne aduga mapanni panba numit asigi atopada lairiba numit sing asi ayyame tashrik haina khangne aduga mapanni panba numit asi Zulhijja gi mapanni panba numit asina ahen moina masigi numit ki fajar gi matam masidagi ayyame tashrik ki takbir haibasi hawgane takbir kalam na haigani Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Imam Abu Hanifa rahimatullahi alayhi gi nazdikta ha ki mazahibta ayyame tashrik haibasi Zulhijja gi mapanni panba fajar gi faraz namaz matung salam lai thoklawat matungda musalman amadi musalman nupi amadi nupa khudin maki mathakta wajib ni amatang thongna launa haiba tawbatabu nupi singi mathakta amadi musafir singi mathakta hairiba makhoi singasigi mathakta tapna haibana hena phai nupa singna kanna khonjen thokna tang haibana phai hairiba ayyame tashrik asi aikoina koi khuding makna amak haibasi wajib ahum lak haiba hena phai amatang phungna khonjen thokna haibasi asina wajib hairiba numit sing ase karam numitagi Zulhijja gi mapanni panba fajar namaz matung salam lai thokla matungda kudakta salam lai thokpaga haigani aduga karam gan ko haigani Zulhijja gi taragu hundoini panba asar gi namaz faraz matung hoga masidroi sangane namaz tangba mi singena kanagumana rakat ani na thokre na rakat ahum na thokre na rakat amana thokre ade utaragadi hairiba rakat sing adu tangaba matung loisallaba matungda magna amaktang launa haibasi salam ai thokpaga amaktang launa haibasi mi nupa duda wajib ni nupi danabu tapna haiba khonjen thokta bida tapna haibasi wajib hata wena kham basi yam layo poni wakhan khak ukta ka option bai mathawni yamna layo po masigi matangda masida ikoina tawgadabsi masigi atopadasu
Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd haibasi toina haiba asi yamna phaba thabu sallu ala al habib Hazrat Ibrahim alayhi salam ki mathakta darud thaba sallu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mathakta darud thaba atopa numit singdagi hena phai maram asina masigi numit sing asida haujiktagi hauna darud ki khoi wakhan thamsi amadi darud thasi loina na takbir tashrik sing Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd haisi ikoi haisi asagi nau Zulhijjah gi mapan ni pano fajar matung dagi namaz matung khudin makta haisi sina bu amtang launa haisi wajib na haibne masigi atopada namaz matam natabida su atopa chatpada thopada haibya from Allah gi mamin sizam na biya from dai koina masigi takbira se haisi masi mustahab ne phaiya maduna masigi chu kan tham wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin